Bwana asifiwe. Twaha Imana icubahiro, tuzamure icubahiro c'Imana, tuvuge ngo haleluya. Turashima Imana ko twongeye gutarama. Imana ihimbazwe. Ikintu nabonye abantu bahani iwacu mukunda gusenga niyinga gusa, kandi abenshi nta kazi mugira, ariko muza mukunda ngo muze tuzigane niyinga, ariko mwagize neza gusa. Imana ibahugisha. Turashima Imana ku bwa Hermoni. Imana ihimbazwe. Bampaye iminota mikeya kandi ariko numva indirimbo nk'igihumbi, none sinzi uko tubigenza. Zamura piano papa. Uhimbazwe Mwami Yesu, guhaye icubahiro, ndagushimiye kuko uri mwiza. Ibi byose ni ku bwawe Mana, no kugira ngo icubahiro kikugarukire. Kubaho kwacu Mana, ibanga ryawe. Tugirire neza Mana, duhe umugisha, ubane natwe, imitima yacu yuzuza ubwiza bwawe. Mbega amahoro atemba nk'uruzi jiwa, mbega indirimbo agakiza Yesu yanyujuje. Mbega amahoro atemba nk'uruzi jiwa, mbega amahoro atemba nk'uruzi jiwa, mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uruhukiro, ubuntu bwawe bumpagije. Ndi kumwe nawe, ndandutse nisanzeho wambereye uruhuke, ubuntu bwawe, ubuntu bwawe. Ndi kumwe nawe. Twazamura amajwi yacu tukaririmba kujya gusa. Nisanzeyo, nisanze mu rukundo, wambereye uruhuke, ubuntu bwawe. Turimbane nawe. Ndi kumwe nawe,
wambereye wambereye ubuntu bwawe haleluya tuzamura Imana ibiganza ye Imana ihimbazwe Namubugingo bwacu ni nk'umunsi wibuke rwose ntibura kandi ibyishimo ibyago birashira Imbaza Imana gute gusohoke wibuke rwose ntibura kandi ibyishimo ibyago birashira tugumane iminsi yose tuzamura ibiganza ababyeyi mwe ntawundi mfite ubasha kuntabara Imana ishimwe we iminsi yose iyo Satana ubasha kuntabara hayiwe tugumane ami tugumane baba we tugumane ami tugumane twese gutyo tugumane ami baba we tugumane twahimbaza Imana abashumba nukuri tugumane ami tugumane haleluya sema amina curanga sebeni kubera ko umwanya watujanye ariko amateraniro Mana we izina ryawe rihimbazwe Yesu baba we inama mw'ijuru iraterana bashaka uburyo bacungurwa inama mw'ijuru iraterana we bashaka uburyo bacungurwa habura n'umwe karatsinare ya Yuda Yesu aritanga habura n'umwe karatsinare we ya Yuda Yesu está presada assim inama mw'ijuru iraterana bashaka uburyo bacungurwa habura n'umwe karatsinare ya Yuda Yesu anishimwe inama mw'ijuru ingoma bashaka habura n'umwe Imana ishimwe ya Yuda Yesu twazamura ibiganza zacu yewe
ijuru inama ijuru iratera habura n'umwe keretse intare habura n'umwe ayuda Yesu twazamura ibiganza byacu yewe habura n'umwe ayuda Yesu igitaramo cyari igisu tuzamura ibiganza by'Imana mwonyemerera tubitekereza tugakomera Imana amashusho Bwana Safira turongera dusubiremo itonde papa tuzatuza neza igitaramo mu ijuru cyari gishushe ariko yamagisiga kugira gusanga azaducungura ariko tuzatuzumva yewe ababa bazumva tuzamura ibiganza Imana ibaho umugisha curanga papa curanga duhimbaza Imana twese igitaramo amaserafi Imana ishimwe uri tunguwe
zacu uri tuguwe bonera ai uri tuguwe bonera ai uri tuguwe bonera Amen. Amen. Nukuri nahagarikiye. Amen. Basame